Danas ćemo da vam pokažemo par stvari koje verovatno niste znali da možete da uradite na vašem iPhone-u i nekoliko podešavanja koje vam mogu biti korisna u budućnosti. Pa, možemo odmah da krenemo. Prva stvar, ukoliko treba da izračunate nešto što je relativno jednostavno, možete to da uradite tako što ćete odmah ovde u pretragu ukucati funkciju koju želite da obavite i telefon će vam odmah izbaciti rezultat bez potrebe da ulazite u Digitron. Znači to može množenje, sabiranje, oduzimanje i ostalo. I kao što vidite pojavio vam se rezultat odmah ovde gore, što može da bude praktično ukoliko već radite nešto na telefonu, ne morate da izlazite iz aplikacije i ulazite u Digitron. A ako radite neke operacije koje su malo zahtevnije i ipak zahtevaju korišćenje Digitrona, kada ukucate neki broj i na primjer napravite neku grešku, ako stisnete ovo C ovde, obrisat ću vam sve što ste radili, morate da krenete iz početka. Ali ako želite recimo da obrišete samo jednu cifru, možete da prevučete prstom preko broja i obrisat će vam posljednji broj koji ste iskucali. Sad nekoliko stvari vezano za početni ekran. Prva je da ukoliko želite da prebacite ikonice sa jedne strane na drugu, recimo ovako, ne morate da prebacujete jednu po jednu, nego uhvatite jednu ikonicu i možete dalje da klikćete i da dodajete sve koje želite i da ih prebacite odjednom. Dodatna stvar je da ako koristite widgete, možete da ih nabacite ovako jedan na drugi i da imate listu widgeta koji će vam se pojavljivati, pa čak i smenjivati u zavisnosti od toga šta radite u kom delu dana. Dakle, telefon će zapamtiti način na koji ga koristite i ponudit će vam widget koji će vam u tom trenutku biti najpotrebniji. A opet, ako ne želite da vam se menjaju sami od sebe, možete tu opciju i da isključite ovde dole i neće se pomerati. To možete da uradite tako što ćemo, evo da idemo ovde na widget, da izaberemo jedan i znači samo ga prevučemo preko ovog i evo sad ćemo da imamo dva widgeta jedan ispod drugog. I treća stvar vezana za početni ekran je to da možete da obrišete, odnosno da sakrijete celu stranicu sa ikonicama ukoliko to želite da uradite. Znači držat ćemo stisnuto prstom, ići na ove tri tačkice dole i evo ovde možemo da uključimo ili isključimo jednu celu stranicu, idemo na gotovo i kao što vidite sada ta druga stranica se ne prikazuje. Ako opet želite da je vratite, opet ćemo da uradimo istu stvar, da je uključimo ovde, idemo na gotovo i sada je tu. Dalje ćemo da odemo u podešavanja, pa u pristupačnost, dodir i da spustimo skroz dole do ovog dodir po poleđini. Ova funkcija vam dozvoljava da tapnete na leđa vašeg iPhone-a i time aktivirate određenu funkciju. Imamo dvostruki i trostruki dodir i možete da evo izaberete od dosta različitih opcija. Mi ćemo na primer da izaberemo kameru za dvostruki dodir i da izaberemo, na primjer, kontrolni centar sa trostrukim tapom. Znači, izaći ćemo unazad i sada ako dva puta tapnemo na leđa telefona, uključit će nam se kamera, a ako tri puta tapnemo na leđa, otvorit će nam se kontrolni centar. I tu prečicu možete da koristite sa kojom god aplikacijom ili prečicom želite. Sljedeća stvar je kada ste na početnom ekranu, na veliki broj ikonica i aplikacija možete da pritisnete duže i izaći će vam dosta korisnih opcija. Na primjer, ako želite da proverite bateriju, možete da držite na podešavanja i odmah ovde da idete na bateriju. I dosta aplikacija podržava ovu funkciju, na primjer, ako idemo na poruke, možemo odmah da napišemo novu poruku. Fotografije također imaju dosta zanimljivih funkcija i tako dalje, u zavisnosti od toga koje aplikacije koristite. Sljedeće, iskoristit ćemo taj duži dodir da opet uđemo u podešavanje baterije. Idemo na optimizaciju punjenja. Dakle, ako stavimo na ograničenje od 80%, vaša baterija će se puniti uvek samo do 80%, što može pozitivno da utiče na zdravlje baterije, s obzirom da sve baterije u modernim pametnim telefonima najbolje funkcionišu ako se drže između 20 i 80%. Ako ne želite da vam telefon ne bude napunjen do kraja, možemo da stavimo optimizirano punjenje baterije koje će vam napuniti bateriju do 80% i nastaviti da je puni do 100% kad vam telefon zatreba. Dakle, ako recimo punite telefon u toku noći, napunit će se odmah do 80% i sačekati da vam napuni posljednjih 20% pre nego što se probudite, dakle pre nego što vam zvoni alarm, na primjer, ili tako nešto, što će opet pozitivno uticati na zdravlje vaše baterije. Još jedna stvar koja također utiče na bateriju je osvežavanje aplikacija u pozadini, znači ići ćemo na opšta podešavanja i na osvežavanje u pozadini. Ovde možete da isključite sve aplikacije koje ne želite da osvežavaju neke informacije dok ih ne koristite. Osvežavanje u pozadini može biti korisno za neke aplikacije kao što su, na primjer, vreme, kako bi dobili tačnu prognozu svaki put kada pogledate u aplikaciju, koristite widget ili tako nešto, ali za dosta drugih aplikacija je stvarno nepotrebno, a to osvežavanje troši bateriju. Tako da koje god aplikacija mislite da nije potrebno da se osvežava, možete da isključite ovde tu opciju, ili ako vam ni za jednu aplikaciju nije bitno da se osvežava, možete
možete u ovom meniju da isključite tu opciju za sve aplikacije i naravno da izaberete da li da se osvežavaju samo preko Wi-Fi-a ili i preko Wi-Fi i preko mobilnih podataka, što će naravno uticati na potrošnju interneta. I još jedna malo osnovnija stvar, ali ipak bih voleo da je spomenemo, ako želite da vam baterija traje što duže na vašem telefonu, možete da koristite noćni režim, odnosno tamni režim, što takođe na OLED ekranima pozitivno utiče na bateriju. Ako imate stariji iPhone, kao što su iPhone 11 ili stariji od toga, ti telefoni imaju LCD ekrane koji funkcionišu na drugačiji način i ova opcija vam neće pomoći za čuvanje baterija, ali ako imate iPhone 11 Pro, 11 Pro Max i sve novije od toga, znači 12, 13, 14, 15, ovo će vam pomoći da sačuvate bateriju. I evo, posljednja, ali po meni dosta bitna stvar, ući ćemo u podešavanja, pa zatim ovde dole na privatnost i sigurnost i kliknuti na lokacijske usluge. Ovde možete da vidite koje aplikacije imaju dozvolu da vam prate lokaciju i u kom trenutku. Dakle, ako ovde piše dok radi, znači da aplikacija ima pristup vašoj lokaciji samo dok je uključena, i ako ne želite da delite vašu lokaciju, možete da isključite to za svaku aplikaciju posebno ili u ovom gornjem meniju da ih isključite za sve aplikacije. Sada idemo unazad i idemo dole na praćenje. Ovaj tip praćenja u suštini služi da bi vam različite aplikacije, kao na primjer Instagram ili Facebook, prezentovali reklame. Dakle, što više bilo koja od ovih aplikacija zna o vama, mogu lakše da vam pokazuju sponzorisan sadržaj koji na neki način ima veze sa vama i koji postoji veća verovatnoća da će vas zanimati. I prvi put kad uđete u bilo koju aplikaciju, postavit će vam se pitanje da li dozvoljavate praćenje, a opet možete i ovde gore da isključite dozvolu za sve aplikacije i kada je ta opcija isključena, kao što vidite ovde piše, svi novi zahtevi za praćenjem aplikacija automatski se odbijaju. A ako želite da isprobate najbolje i najnovije što iOS može da ponudi, ući ćete u opšta podešavanja i na ažuriranje softvera, gde možemo da uključimo ili isključimo beta ažuriranja. Meni su ovde isključene s obzirom da koristim drugi telefon za testiranje novih verzija iOS-a, ali ako vi želite da oprobate neku od novih funkcija, ući ćete ovde i možete da izaberete koju beta verziju softvera želite da koristite. Pa evo, čak i iOS 18 Developer Beta je izašao pre samo par dana. Ako tapnete na to, pojavit će vam se novo ažuriranje i moći ćete da ga instalirate. Samo uzmite u obzir da ove beta verzije softvera nekada mogu biti nestabilne i prosto, eto, želim da naglasim da radite to na sopstvenu odgovornost. Može da se desi da vam, recimo, baterija traje malo manje, da imate neke sitnije bugove u nekim određenim aplikacijama, tako da to jeste nešto što je zanimljivo ako želite da oprobate nove funkcije, ali uzmite u obzir da mogu biti malo manje stabilne. I još jedna stvar koju bih naglasio u vezi toga je da su public beta verzije dosta stabilnije od developerskih, znači kada izađe developer beta, tek nakon mesec dana ili tako nešto izađe prva javna beta verzija koja već ima malo manje bugova i malo je stabilnija, tako da eto, ako baš želite da oprobate nešto, ja bih preporučio public beta nego developer verziju softvera. iOS 18 public beta bi trebalo da izađe za par nedelja, pa možda onda sačekate i drugu, treću verziju te bete, kako bi bili potpuno sigurni da je većina bugova već ispeglana. To bi bilo to, postoji još stvarno mnogo opcija koje bi mogli da spomenemo u ovom videu i možda ćemo u buduće snimiti i nastavak. Ako imate nekih pitanja ili predloga, pišite nam dole u komentarima, pretplatite se na kanal i ostale YouTube stvari. Aj, čao!